bakunzi ba Inamujani TV kuri uyu munsi rero turi muri komine Buganda rero twamaze kwishikira twagiye kuraba umuhanzi abantu benshi batamenyereye mugabo asanzwe akora ibikora inka yitwa Ndena uwo nawe rero mukanya agira cha bidondora kuri microphone nkuko byama ni Eric Manirambona alias Mapatanisho nkaba namaze kwishikira i Buganda kuri centre uyu munsi rero ngira mwamaze kwibona muhanzi tugomba dukorane washa fire safi uragwaye kumenga sihuri abantu kuvuga ngo urakara amasaba giye cyusemenga nyine nabura ndakumera neza sana kumva twe tukumenyereye ku izina rya washa fire none ubu naho urinde nitwa izina kawaida giwanje y'abavyeyi nitwa Nizeyimana Jimmy ariko izina bamenyereye y'abasani nitwa washa fire yego washa fire bisigura gute kumva washa fire nibikorwa nagiye nkora byatumye iryo zina rica riboneka nakoze umuziki mwe nakoze umuziki bita fire ari mu ndirimbo bitangwa atsumuriro amasarage mbo ndirimbo fire bizira kuri iyo ndirimbo bituma banyita washa fire igituma wumva abantu bose bacamwita fire mbere yuko twugurura reka ikiganiro nyezina uwo ducira kuri kapera gatonya twumva ingene watsi umucana uri fire urumva mu ndirimbo rafite indirimbo sinzi ko mu ndirimbo zazi baryohera mu ndirimbo wamushakana atsa yururuga yica watsa mugira abantu ya mbere twangu nakunze umukobwa mwiza umukobwa mwiza cyane turakundana yifuza ko ndamujyana kwatsa umuriro ndamwakiriza umuriro araryoherwa iwanje tukiringa iyo ni indirimbo canke nikiyago turi no kuvuga ngo nashaka ndakwereke rwose yuko ushaka ko ndakwereka mu mufozi indirimbo uye cyo ndashaka sindiko ndakugwanya mu cimbi shaka watse umucanwa abafanzi bawe bumve washafaye kakiri kwa kundi canke kukuri kuravuga ngo nakunze umukobwa mwiza nikiyago turi atsarere mushaka umushaka natse mu rucana sawa mbona kuvuga ngo ndafise indirimbo bita mapenzi mbona indirimbo numva ko yaryoheye abantu bose yatumye no kwitwa washafa sana umama bikira kike cyane mbona indirimbo yitwa ngo mapenzi amenishika mboso ni indirimbo y'urukundo ndaritse no kura image yayo ndetse kura image yayo indirimbo nziza cyane rwose indirimbo yitwa ngo aya mapenzi mama amenishika aya mapenzi mama amenishika ngo sikuna muchana ngo mimi silali ngo mimi silali ngo washafaya ndi kundo washafaya ndi mu rukundo washafaya ndi mu rukundo kaya mapenzi mama amenishika kaya mapenzi mama amenishika ngo sikuna muchana ngo mimi silali ngo mimi silali washafaya ngira muramwumvise nga aya mapenzi wari bashatse kuvuga ikirenge mo amapenzi kuvuga ngo hari gihe tujya mu rukundo ugasanga warose umwana gukunda umwana gukunze nawe uramuha umwanya bikagenda neza none wowe warigeze gukunda cyangwa ugahemukirwa canke wowe uri mu rukundo so mu rukundo ndarurimo narahemukiwe baramukira sana bituma nyine urukundo keshira nakuvunja roho sana uchuvuga ngo nikarenso hori ndirimbo yitwa mapenzi amenishika sana alakwindi nuko pako siku anafika ananisumbua juu naona sijapata uwezo muri iyi minsi abantu benshi bari bavuze ko wasafaya yazimye turamaze ikintu umwaka tutumva nishasha wowe uri kurakora canke warahagaritse so nukuvuga ngo gukora ndiko ndakora ndafite indirimbo shasha ndiko ndakorera mu gisagara mu DJ bita Kinjo on the beat ndazi ko barambose baramumenyereye ndazi ko Kinjo na utamuza akunda kuri Beneturo batayiro sisi arabakorera bose mbona indirimbo bita ngo gato karakura mbona indirimbo yitwa ngo fata umwana indirimbo gato karakura fata umwana muri makere kuvuga ngo
ni refre yayo n'ibitero byayo byose barakubwiye. None ni shasha Indirimbo shasha mfite kurashika muri tuyitege yuko vuba idushikiye twimenamo kabisa tukaryoherwa twese kuko ni indirimbo yo gutambika nziza iryohera abajene kabisa. Mu minsi hera tuba tukumenyereye kandi ukunda mu bintu by'ama studio sinzi ndacabibandanya so cyane. nta yindi kazi nize formatike niko kazi kandi nzi n'umuziki we nabona ko umuziki wacu ngaha mu Burundi dukunda kuronka nyine maraka ngamahera tuvuga turaronsa amahera nako tuvuga twigire kurumva dukora ubuzi bwose kugira ngo turebe aho twarongera aho gufungura. Mugabo twagusanze ku kazi twasanze uri kuragira amafishe uvuga mu giteramo runaka ico giteramo ko mugitegura n'abandi so mbona kuvuga ari giteramo biko biraba kuva bamara kugurura irori bace bashaka gukora igitaramo kunda aho bita kundava afishe yashikiriye ejo ubu nyine mushitse namwego yashikiriye ejo natwe turahira n'abandi ko nange sindaraba ko iki kirori support yacu sindaraba neza ko gihagaze ariko urumva yuko haregeresho. Mugabo dushika ngati kubarije batubwiye yuko wewe uri mu bariko bari muri organisation irimo kabisa nange ndimo turabastari batanu jewe Bashafaya Patrison no bitatimani na Gizado niyo afishe nabonye iro abantu. Muri make rero ngira abakunzi bari na Mujani TV mwumvise rero twababwiye ko uyu munsi twamaze kwishikira muri Uganda turahejeje ku bana Washafaya ngira mambonye abanyecitoki batamuheruka abanyabuganda batamuheruka ngira murumva muri minsi kariko arabategura akaririmbo gashasha kitwa gato karakura baracanga cyane mapenzi gato karakura mugaje nafashe gato karakura nuko rero muri iyi minsi rero mu gitegane gishika murumvise na concert gitera amafise muri iyi minsi azokorera ku Ndava na Exado n'abandi none muri make rero twagira tugushimire cyane kwa kakanya duhaye. Very good. Nibaze no hanyuma nitwagushaka tukagushaka kugira tuvugane nibaze ko tuzovugana so kabisa ndahari ndi good ndi bari kuganyu uterera akajambo nyabaki kuri na Mujani TV usabye iki uramutse n'abakunzi bari na Mujani TV. Ndam TV ndayisaba yuko dufashe support nka twebwe abasare mu ntara y'Ibitoki turakeneye support kugira ngo natwebwe abari hanze mu bindi bihugu abari mu gihugu hagati batwumviriza basho twumviriza ko Nyam TV adufije kugira ngo idufashe natwe tugiraho twakigeza takwiye kuba okay. Ndagusaba akantu ugira abakunzi ba Mujani TV bagirira ati ndashukuru sana Mungu walinde. Urakoze cyane bakunzi ba Mujani TV nuko byamara rero ikiganiro cy'uyu munsi kakirangire ngaha na wundi mwari kumwe ne Eric Mbanira mbona alias Mapatanisho na Hejo ciao ciao.